Ando manga imu ya seo twabika saa 6:30 kote Miracle. Lawa kwa program ni wasovia. And thank you very much. Omonde tuina Uthaithi ukwati wena ando mamwika. Lakini wabulana na maundu maingi meki badhukanyo. Na nitoki tumi maundu meka la, but I thank you kwa onde alama participate. Thank you very much. Asante sana. Ola mwana weta wa Njofri eva. Jofri uka ukeje kanisa. Oka bambe ndi chawe. Pa. Kanisa hata Yesu. Nimeata. Tuongeze. Muyadhimwe. Omageza zeu. Njofri niwe alota banyo monde by the way, lakini nondo thukumi wa Muvea nondo ni pezi ya wanotwe wa DCC. Sasa kuzani tu wakulania madhukume na ula alota banyo monde ni Pastor Mary, lakini nondo wa Muvea weza kwethia uya nimeuselela ndina ondonge wa kweka na kungaino kondethia tuthukumenesa hata iwe Yehova na kitumi ni chu tuthibuku ni tha kutongelelwa kwa meo tuthibuku ni thiutha kutongelelwa kwa meo ola wasoma niwe kanesa ndana asoma nondo wa ithie akasoma kikamba na ndakisi asoma kila kithiomo chake wiki tata. And so may God bless you mwendwa. Thank you for coming to us like yourself. May God bless you. Therefore ivuku yu tha kutongelelwa kwa meo kilungu cha nana na verse 11 maandiko manga hii measiata suvia ndukese kulwa ni Yehova ngai waku kondu wakulea kukwata mioyo yake na motio make na miamilo yake ilangu kwiya ya umundi kuikethiwe wala na kubuna na waka numbanzeo na kwekalabo na ndija siaku sia ng'ombe na sia mbui na malondu siaingiva na vedha waku na dhahabu waku waingiva na sionde ilawi na sio siaingiva ngo yaku indi iketulia na ku uchulwa ni Yehova ngai waku ula waku misie ndi ya Misili hukumia numbani ya ukombo ula wakutongwezia kuvitila weo ni munene na utiasia ula wakutongwezia kuvitila weo ni munene na wautisia ula wai na nzoka hilie mwaki na ingauo na mbi weo ni itemanzi ula wakumisie manzi ivia ni lumu muno ula wakubuni dhasia leuwita wa mana weo ni ula aethe makumata awisi nikana akunibie na nikana akutate akwikenesa muminukilio waku na aku uchasia ngone yaku vina wakwa na otoni wakwa numbonete uthio indi mulilikane Yehova ngai waku nundu niwe ukunenga vina wakwa yone uthwi nikana alulumilie utianio wake ula wamevite aithe maku otondo kuilie umundi na kukethiwa ethiwa ukolwa ni Yehova ngai waku na kuatia ngai ingi na kwithukuma na kwithaitha ningukukusia umundi kana nduti ya kwanangika otondo Yehova wananga mbai mbewenu ota inywe mukanangika nikwethiwa ni mwaleile kwithukesia wasia wa Yehova ngai wenu na Yehova ni athimendeto yake. Amen. Ame Yehova tubuanisie kwenda kwaku na nitwika kulaku kuendeasia kuoka umundi Uthaithi ni wa Muvea sisi andu maku nimetelemewe nena namo yani chumbe kibuthu hindi wewe ngai na ninda ya kutumika nuwe andu maku ombania maku thukume undu wailwe na yutu abodha sitwani ya Yesu Kristo. Asifiwe Yesu. Andu mangai kutunga Muvea ni undu museo ningu lilika na ila Pastor Grace wonga mieva
ni wanene ndeto imwe si mo anduni ndeto ta I am sorry, ndeto ta thank you, na ndeto ta I love you. Si mo muno na nena yulua Muvea na no wotu nena umundi ndo umundi ni chumwa cha Muvea na ndo mangai whether udhukumenesa whether udhukumenai kelelo cha ndeto hii nikenona wenuka ukadhaumasia na uitetheka na ukiadhimika. Praise the Lord. Na therefore nenda weta undu yulua andu ala matena Muvea mbe wangai na woki andu ibindani thi Muvea matina uo na no mama na kwanzia sikibadhukanyo na tuitume angelekanyo ya andu Maisraeli yumecha lone madhindi ya watho. Asifiwe Yesu Kristo. Mecha lone madhindi ya watho na hindi menzi yani yoba nuku asiati vatendi mukadhimika, vatendi ni mukono seo. Hii ni maundu wa matika mukwate inywe ila yoba ui muadhima. Asifiwe Yesu Kristo. Ninaitumishio mdenye siya kutunga Muvea. Na by the way, mwina kwa umundi mwinaitumishio kutunga Muvea nondo nikabala. Hethi wanoke ko ila na imwithi kuma Bible zuku mwitho mawewie undu mwai muno undu kikama onanja kesi onayunda kesi na very strange masanya waninye nayo mwanake na njai maundu maingi nesi na kwisila makanisa ni asuonde inywe ni mwoka mwambenefiti. Praise the Lord. Undu ningona balanae na ningona umundi balani God has grown me up na inywe beneficiaries siya useosu na tiba kanisa ni voka ona misini kwenu na maweani menu ukasisi etina tumetoka mbali. Lakini andu amwe makwatwa ni kulwa ni kumutungi angai Muvea makwata wani mundu wa alangu mutabia oko kubi hundu wambe nundu wandu onde ukamakulia edwa ni mamumenete ngai payumwe witekela. Lakini mundu te Muvea imeo ya ngai niweka kumiatia. Maandiko mangai mametuya verse 11 subia ndukese kulwa ni yoba ngai waku kondu wakulia kukwata mio yake na motio make na mnyamilo yake elangu kwia ya umundi andu onde ma Afrika ona makena pai mundu wiza kwasia athaitha satani ona la mazazi yaka nangai ndevo uzatani maimwetekela nundu ni tumbe kithuku na nezo ati tumbe ni kiswanio kithuku. Hindi niwona mwambia kwemwa ni kutungi angai Muvea na we manisi ya kulea kona moseo make kumwatia kumwiwa na kukwata mio yake kutioneka. Mutheno mweni na my son twinukite ninenda kumwisilia babomu ama nekula kwa sana uumite na twakima ba twabika tendeliane twambata sweet waters twathi na boys na namupita bandu na mwendwa ni wene undu nguvina muno nundu waku ni mavinda meana neno kana maonge nyamusi indi yuisubie soma usuno wa Muvea unenga na nabo dhamozwani wasu ni malika kilikoni nundu mwendwa kalea usoma na akaambiwa embwa imini sacrifice yako sionde kondu wake ndao kwatia na ndao kulia na therefore ni wambuthia andu mangai tandu monete useo wake nina mwisuba ngai ula wote theisie mio yake ndukamitie. Praise the Lord. Mbona mundu muka wako atenja mathi seo ila wabikie kwake ndwa sasuka ni wa musubiye na weka nesa nundu ni wote theisie ayikwetikila wae shamba na yuwe wanga yiko te uthukume nundu no mwendete. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Na no wo aume na no wandu wamde mema uyani meke badhukanyo mwanga inatu yetei kwata imeo yake kuya nenae kwata mwiya osu kulala nenae kwata mwiya osu nduka yiwete sito dhanga iwa kumana kwata mwiya weba osu nduka kengane. Praise the Lord. Na nduka nengane okuzi utwe wachao wa ugo nundu uloku nengete mea osu mwanu kuikite nesa mbona no wende nesa weasya nikumu na uyona kitambi ngainda kwa dhime umwewe. Hallelujah. Inendia musi obandu wani na mana kweli etu maitu na anake maitu ni mende kuyana kele tu kasi ama mingwa ilani nasio nini
something that ye kwikia na sia temboka kwa manikani uyanite inyanu mumije waza cho wende kai wenya ondo wakeli ando mana akwatwa nikweka kutungi anga Muvea ni ando mana akwatwa mbuni weke nduketa wa kiumo cha winge kiumo cha chao we na sindo mbingini kwa kuni chao ni kiumo ando asuma kovete kwithwa tailasiana isi aitwe misimiseo medhi yatu medhi angale medhi ayu school uniform pena lamu the now Friday pena siamu the now Wednesday pena track ebo nengezeta wa hoodie yu mwana osu waninya umonde kwimlumbandi kaliwa wo na kaili sikulu kalasi yae mamino mbike nai akweka na inike umonde mukate father we chao ote chao kweli isu ni nai mwana osu awaite ena kiumo cha mbuni Nundo aingi masia itwe maoseo ne asu madhae sila kula aidhe mo mesilile mekabika umai na edwa ni mesilile bo medwa mena itumission desi ya kutunga Muvea nichoki tumi aidhe ala meba osa ebinda ukaelesya mwana kula mumie nikena mwana ona mosio ala memusiusu asiana asanda Mungu ametutoa mbali lakini wabida mwana nikena ndaka adhine taku nikena ndaka na maetaku nikena ndaka dhokwanike taku utoli ndikana ni mathina la wesilile makubichapa mwana one wa mwika nae peondo weta wa mbuni na ni muthuku mwika manie mbuni mandiko mange imeseta kuikethiwe wayana kubuna na waka mumbanzeo na kwikalabo na ndithia syaku sya ng'ombe na sya mbui na sya malondusi kwingeba na fedha waku na dhahabu waku wengiba na syombe ilawe na syo ocholwa ni Yehova ngai olawone syombe. Praise the Lord. Mane na kutoki tumi kunenga nekuseo. That is why giving is good. Give. Please give. Please give freely. Undu batondeka. Give. Nikenanduka kwa watu ni mbuni ukona tautu eva. Tauta makundu kudhuku. Taende wavika. Please. Peaka matwawa. Mali kama mbani nzeo. Masa soka hata nimekaona kana kweli baba mundu woka. Hindi muke la kumu, muke la udhikula wa umie. Musani wa muno. Kwenda wa na mao madhei. Kweke wangu wandembuku. Lakini yu eba hata nundu watu wa ninja mazi kindu muimana. Na sasoka muno na hizo kwa andu. Na ibanga nisani ya wanyandu maisa sukuma itena nama. Eka laula mudhemba wa yumo chao jambuni. Please. Watondo muya Yesu Kristo widhayo. Tani se ambuni. Give. Nikanando ka ule ni wala umete. Azivyo Yesu Kristo. Ando mamo dhemba osu number 3 makwata wa nimbolwa. Tell your neighbor forget. Aya makwata wa nichao. Malwa nikula yowa konde wa momisie. Aka watoa Misri. Akawapitisha katika wewe. Wakapata manyoka na wakapona. Wakapata mbimomo hakuna maye, akawatengenezea maye kwa mawe. Akawatengenezea mvua kutoka mbinguni ya mukate. Na hindi makaulili kana maundola yoba wikite mazolo ni maundu meba asu. Hindi nenu serious. Wakona mwana ke aiboza kupita mutiani. Atinda aifasti na kuboya. Fasting prayer. Na apita mutiani. Lelo no nena na ndo langi mamwika. Hei matabia na soma muno. Na muka kwa chatene. Nanga koma ni musele nikanani ipite mutiani. Ayolwa na alama sao mbe watinda aleka hata aiboya. Na kutia chao. Cho waka. Cho wa ume. Malini kana maondwala mameke yanguma
lakini utethio wanga hii undu wa matetheisye mayolwa. Tell your neighbor, don't forget. Ende ni mokwewa, don't do what? Yani we mundu kuelesya undu kana kaelesya undu wewae nake naka welesya tauta hivyo. Ndi aelesya wa mukulendi wale ongwetaniki na ninyi no kwatie koko athasia the bahati mbaya, lakini undu waelesya ndo la ombe mebo menuka mathasia aichao aiweka na ndo aiba ando ingi alamola wani Muvea wanasahau ni Mungu amwafikisha hapo. Na ni sorry muno haini chao sorry ando makola kana kanisa yana nabii na wanga hii na yu metwa mawete basi taweta undo kanisa hivi kitebau adhambi akuweta undo mena priest mjevina na kwaya dhiuma sia toleo ya kwanza na pili na ya tatu na wewe taondo momba na sio tapanya kwa kisungu na malia aliola kwa kikamba na wewe taondo medho na service ile na yolo kanave andu mako na ombi nikenda kanisa zia azimika kote. Very sad. Tell your neighbor, I am very sad. Aya ondo wakana wandu mamuthemba weva usu makwata wanimiza ndatuo. Tell your neighbor, yandotos miza ndatuo. Verse 18 mandiko manga imasia hende mulilikane Yehova ngai waku nundu niwe ukunengae. Aye verse 17 naku uchasia ngone yaku vina wakwa na utomi wakwa numbo nema undumeba nundu matinda maiweta maundu mao mo vina wao wo kithito chao cho na ningo mwesova jisundu mwilie na undusu ndia mwewa mwena uo inywe moke na mambile kanisa mwika mwikolwe kana ni Yehova wa mubingu Uthaithi mumuthukumeba kumwika iwike muzasia edho atinye mukalala ndithi waba tiusio ningo tonga Muvea nundu ve mundu wathukuma na simiti mikuko miongo ili na ndanenda kumanika nikananda kaasie edho atinye muthimba mwaka. Praise the Lord. Na ndo asu ni yai matinda mathiyona muno pei kanisa na thukumie na mutumia umwenda imumia na twa manai tu mukwata nundu twena lambe ya mbao atunenga miti twa ambao twa mandha wundi ipila zazo bwanesa sia kuendesya kwanza ipila nzeo na muthenya wa kumwiva nundu twenda kumwiva Christmas ando mumia Christmas twa muya muzee isi akutuyu nenga tuike aba Christmasini siana ngilitha ndatu na twa mukatha muno twa muya na yu muzee lilikano aume ondeni wa masinda ni wa masinda umiane nase niguo hindi yukwithona niweka na kilia aume onde niweka na kilia aume meba onde haka mea aume meka kanisa no mwindo ni mwisindwa ni mutumia wanzama oweba wewe mwei wa thandatu okae kunzita obisini wa bazita oyo mutumia wanzama hasa ila mbeza tomije Christmas nyendia umya nywe mozie mbaibozi nitungiwe asa yake hata ulawe kazi ya dhasia ninye numise na sinda umemeba hiyo asa siki hata. Tell your neighbor mezanda tuos ni midhukus. Hallelujah. Kilili kano kiseo cha mundu we Muvea nikila kiliata. Verse 18 tuiwae hindi mulilikane Yehova ngai waku nundu niwe ukunengae vina wakuika hata wakuionea chao. That is the right attitude. Niwe kuonea Uthaithi. Hallelujah. Hallelujah. Gwina undu wakuika thea onaweba. And let me tell you, it is true. Gwina kindo na kimecha kuika thea mundusu wita wa Nebukadneza ongamie nalezo Uthaithi wambe yuluwa Babyloni ipinda Nebukadneza Babyloni woki la endinzeo mundu wambe lilikana ila ndoto ya Nebukadneza onie isanamu dhinene dhina mutwe wa dhahabu na laita walilo mtozu wa dhahabu
ni Babiloni. Nondo Babiloni yakitwe na dhahabu for real. Mosa na maka nomba na makita kula ila roof. Kunwa gold plating. Kunwa gold plating. Na nusi marufu mo meile Thailand nomba sa Islamu. Unusi de wasina kandomo bayolo. Wasa kwithia ikuniwe dhahabu. Wenza uisisi hata wingolobani wene cheni kidhei. Nundo dhahabu usu ikenga na wako nani suwa ni wako endesya muno. Na indi undungi wa Babiloni he undu manda wina simo itawa the 7 wonders of the ancient world. One of them was the hanging gardens of Babylon. Yani lai indi garden nitaona kikamba. Yani lakini munda wiko huyu nona ndo andu amwe maka tusila twina plants ziko yulu imete ko yulu yu Babylon ile ukilapana evandu ende dhahabu wene green evandu ende green wene dhahabu nundu kula kombe weselanzi yani mala miti. It was a beautiful, wonderful garden. Na therefore aliposimama hapo akaona dhahabu ngline dhahabu ngline dhahabu. Sia mondo tinye mondo andi make it on then avina wao. The Bible says sani usu Yehova amukunana woki sani weba moto ndo na ndo masemba mama kwa kalenjini masemba na yu athika athia emao na Yehova thosa olavina wa mao na ima yusemba tuone kana mundu wika athia emwe museo wika athia emwe mwao na inengwa kimosa kana mwimbo uno ni wolwa umwini wao mundu witho ni amume no mume aikunzwa nika mundu mukake vandu inguma ilele laba ngaiye ka una ni mwai nena mweso ba ninga hiyo kunengete mundu asuombe nona wa leo nenga ngainda ya chonde kilao kadha kituka kwako ibeva kana mubwana no. Verse 19 na kukethiwa ukolwa ni Yehova ngai waku na kuatia ngai ingi na kuithukuma na kuidha ningukukusia umuthi kana ndwendi ya kwanangika. Maana yote kwako unayesifu, hata kama ni akili yako, hata kama ni mme wako, hata kama ni ajira yako, hata kama ni bosi wako, kama utampatia yeye sifa na sio kumpatia Mungu, I tell you today, huyo kwako ama hicho kwako kimekuwa sanamu, imekuwa mugwanano. Nani kendo cha kiwia nondo na kuwe tilakuma kwa ngai ndongo ya dhai mazi madhayo na kuniwoma umekwisha na bayo ndo mudhuku tayoba wi musyokia wi muthelu utabina kananguma. My friends, asifiwe Yesu Kristo. Tewa verse 20 otondu Yehova wananga mbaimbe wenu otauinywe mukanangika ni kwithiwa ni mwalile kwithukisya wasya wa Yehova ngai waku. Undu wa kutunga Muvea ni important muno ndukatupe mbao inene mumbithukisye kana ikwa vyuba na nundu kuizitima imwambia kuombosia ndo nakoma ambia mwenzako umia mbembo nzeo